Počela je još davne 1350 i neke. Šalim se, počelo je negde još 2002. godine kada sam počela da sarađujem sa sastavom Mistake. Kasnije 2007-2008 sa kolegama sam napravila bend Zemlja Gruva i studio Grooveland. I onda kasnije, pre par godina, 2019. smo odlučili da pesme objavljujemo kao Konstrakta. Zašto ja sad sve pričam ovo od početka? Zato što mi sada u suštini nastupamo kao Konstrakta i Zemlja Gruva, ali sa nama je i član Mistake-a, tako da je u suštini došlo do jednog velikog ujedinjenja. Dakle, izvodimo sve pesme koje su objavljene kao Konstrakta i one koje smo radili sa Zemljom Gruva, a bit će nešto malo i od Mistake-a. Dakle, kad podvučeš crtu, 20 godina rada. Zemlja Gruva je jednom nastupala u Skopju, a sada kao Konstrakta i Zemlja Gruva prvi put, inače meni lično ne brojim već koji.